Kuria kadara. Thibitari rakirwo njeru from scratch. Thibitari rakirwo njeru kuma scratch. By the way, ha muto wa Diamond wa Deni. Uri miaka no iri twari. No nyumutire na constituency county ngima gutire. Okay, county ngima ri na kwa ndo hagarago. County ngima ri county ngima tuna JM uyo uri yenda construction. Ni wakwerago ni biraro nigethe kinye level 4 ni level 4 kana level 5 ira kuona mariro the first ever utiri na level 5 nyandarwa yothe utina atatu wewe wakira kadhibita wewe wakira nyandarwa magikorero barabara ya mbau nigetha mateithikagire kinyona tondu no igwe ithu twina kuria keno haria kabati haria ndu tondu no tuthia na ikuru igatuka kinyona ndo ndarago ni maraguthikiriria ona serious note na ni turi na mucoro wa kuigithia na mucoro ucio toni ukuria inyuĩ ndo Kenya ati kinyona mwena kadhibita mari ukagwito tugatiriri haria Murang'a industrial park itihoke na matiba twagiaka uririkane gavana uria wariku akomborete nyumba kuria kenu ile thibitari ya maitho yari hagwa millions and millions of money na niho kugaga atiri maundu maria mekikaga ukarigwa atiriri maundu maya ni mariku no twoka ni tondu wa guthura hado hakiri theri within no time ni turakite thibitari witu haria na ni thibitari mukinyaniro haria Murang'a industrial park au ngiwa kana face ya bernira no mutieterere ona tutikia mbere guthi the phase 2 twathi kuria kadara thibitari ntwa constituency yao irari na health centers irari na thibitari no ndirari na thibitari wa level 4 ruku ni turamakire mekareka muhingurite tutigehingurite na mena mobile dialysis iyo ndimione kigumo thirikari ire yari kuori ni yambiririe iyo ni yakitwo no tuge thirikari nene ni yakite no county government irokire raigira rotationing ya thibitari yo yothe ireko andu ma tarunyuma machinari my brother matira ndu ni turathie kuria kuhihinywo therapy mobile dialysis kwararo mobile dialysis twinayo kigumo twinayo gatanga twinayo ndeto no etike break ndu twambe tugia atiriri icio ni thibitari iria nene ndiragutarira gatanga mena wewe na dispensary wahingurwo barabara ri kuria kinyona ri ithu turari na health center iranenehire riu ne hana tera twikire tari sub county hospital within my ward itawo gikoe when you need to dispensary tari thitima gekiwo riu thikiriria raisi turaria ri twi haha na tugathi nawe ri ithu twaragio horo wa sub location gukorwo etari na thibitari. We don't talk about constituency. Sublocation kwaga thibitari, it is a sin. Okay. Todo tero ni gasarage sublocation ina thibitari isigana ithatu. Twina gikege sublocation ni twina gikege twina foro twina karuhio. Gikoe ina gikoe ni health center ni tete gikoe ni kanyita kamuka. Gatobe sublocation kwina gatobe health center. Adwa gacoco mwena wa Kianda mena Kamung'ang'a adwa a sublocation ya Kinyona twina Kinyona na nita health center ro itagwo dispensary but wathie kuo waigira nita waigira thibitari wa Maragwa leo sublocation ni mwere atara na thibitari ri ru drama keire thibitari nene mukire icio cio getirerwo iharia Karinga na niyo ndirathie kuhingura ru mweri uyu kirika koguo within Kinyona ward sublocation ciothe sina access ya thibitari oporoga mejo shesheni hakuhe nawe.